Yes. Ngoko ke zivumeni izono omnye komnye. Yes. Nithandazelane. Yes. Khona ukuze ninyangeke. Bali bonke igama lenkosi. Ncwadi kaYobe chapter number 5 verse number 16. Ithi zivumeni into phina abazalwane omnye. Amen. Ya ivumeni izono zivumeni omnye komnye khona ukuze ninyangeke. Bali bonke igama lenkosi. Ya ngoba izono ziyagulisa. Amen. Ya lithi ke ngokwizwi lenkosi zivumeni, therefore confess your sins to one another. Malibonke igama lenkosi. Ya yabona kuleya ye confession ke ngoba indaba ndiye ndithi xa ndithethayo zine i-platform uma uvume kuso xa umntwana kathi izono. Point number 1, izono uzivuma kuwe. Uthi mna andenzanga kakuhle. Ufuneke uvume apha kuwe. Uyivume lento bathixo andenzanga kakuhle. Iplatform yokuqala leyo. Uma uvume kuyo. Malibonke igama lenkosi. Ya ucele nje ucele ba uhlele endlini uvume uthi ba kuwe nje. Malibonke igama lenkosi. Iplatform yesibili vuma uthixo. Thixo andenzanga kakuhle. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Ya esithathu lithi silenkosi ivuma komnye avume komnye. Haleluya. Zivumeni izono khona ukuze ninyangeke. Malibonke igama lenkosi. Yakuyathethwa abazalwane. Uyavula umlomo uthethe ngomlomo andenzanga kakuhle. Zivumeni izono omnye komnye khona ukuze ninyangeke. Bona uzale manje ethetha yedwa uhlosi izinto voma uyazithetha. Nanekho mali zonkinela lapha kwami nje la lathi lingapha ngapha kwendlu ngajike lapha ndalikhoba kancane ngafika lisebenza phalini lithi noma kuyini indala wensuku noma ndababulala abantu kodwa ke noko ndiyazi usungixolela ndiyayazi lonto leyo ndalifonda ngalivitorize. Ngalona igama lenkosi ngoba liyamba nje liyayazi ba mna ndababulala abantu. Inezidumbu endinazo lithi izwi lenkosi zivumeni izono. Ebazalwane siyavuma izono komnye khona ukuze nithini na ninyangeke. Ngamanye ngcola nobawuni. Ngcola nobawuni ngana phakathi evili. Ngcola kanti khona umfana kaMazini wapha elalini engama nokuyamazi. Ngazala ngidekta nomfana uthi awuyandazi. Ngiyandazi ndithi undazi kanjani ba. Ngoba isona sandazidla manje mina konke khona. Ndave ndakholwa nje. Uthi ubone etolo umzalwane kubo. Malibonke igama lenkosi. Kubalulekile mgebe mfana wami. Uyithethe. Ngiyabona ba umzaya into ethile yaba ndake ndayenza into ethile. Thixo lithi ke ngokizwi lenkosi awuvumi nje. Uvuma ukuze uthini abazalwane. Uvuma ukuze nithandazisane. Khayifundele vele konke ngavakana abazalwane. Ngoba awuvunywa nje for ba udliwe indaba zelana. Ngoko ke zivumeni izono omnye komnye. Yes. Nithandazelane. Nansi indaba ukuze nithini abazalwane. Nithandazelane. Abazalwane bakuzibheke umthandazweni ngalento.
iyangihlupha le nto le ndayenza ngoba kunezono abazalwana abantu bathi hayi ndizivume zonke kuyesu kodwa zithi qi zimbe unokuyithethe ke le into kuzukhulule unyangeke indigqiso umepulpini iqi imithi nqo mama kaMalenkosi yabantu kaMalenkosi ivumeni zona ukuze nithini abazalwane ninyangeke andithethi into uzokhangela umuntu yabona ke imistake abantu abazalwane abakhona onxilayo ukhangela omnye onxilayo apha ecaweni anzawuvuma phaa kubani uyaqoke baphinde bakuyeke unxila bazawudibana ngonxila onamakhwenkwe ukhangela omnye onamakhwenkwe ohlulwa yabazalwane lithi izwi lenkosi akuvunywa nje kuvunywa ukuze ninyangeke ngoba umthandazo womntu olungileyo yovuma konye inhlaswana umuntu uzawulunga njani mani ifunde mama le vesi ifunde ifanani ivive ngoko ke zivumeni izono omnye komnye nithandazelane khona ukuze ninyangeke nithini ninyangeke kaloku umthandazo womntu olungileyo unamandla angumangalisi ixelele wona uyovuma nje umuntu ozavela afuna into yokuthetha ku WhatsApp immediately athi kanaye wakwazikhupha isisu umntana bane nje naye wadliswa kuye yabazalwane le verse ayithetha ubaba hey simfumene izono ukuze ninyangeke kunabantu esingabathandazela bawunikane bangancedakali ngoba kunezinto mani undawufana imbambile lento lo muntu sifumene izono ukuze ninyangeke wabona abantu abazinto ezinzima ezibuhlungu uthe lo mzalwane kakhulu uthe lo mzalwane kaqini uthe lo mzalwane unezinto ezinqoba amadolo unekhali ngathi uyanyuka ithi qile nto sivumene izo khona ukuze nithi yawuzala ninyange bagula abantu phandlapha bagula bethe hey bayagula bazalwane siyagulisa izo lesimqonda nakade lemebele nakathethi ngezo lesiyamgulisa umuntu izono man eziziyeke wenzeka zona emhlabeni uYesu zithile mazana mangathiko ke ngokuzono zivume funda incwadi kaJona ithi nithini ezishiye ungavumi nje uzimoshiye uthandazisane umthandazo womuntu olungileyo unamandla andizazi channels ungavuma nje uzalimala ngomusa cuma ungavela ephinothi umsoswana avela apho umzathi hayi sayovuma pha kulethishiya uyovuma kulethishiya kuvuma kulethishiya nje umoya kaSathana lo ngoshiyo bomzayi inkomo emanga nje ubomzayi kanithandazise kulento uthi hayi sawuvuma pha ku sister bani ha oh nje sabele ndivume nje hayi basabanisa hey man awunyangeke wena uyaprocess uyotshala into uyotyala abantu abazalwane bayakwazi ukuhlala ebandleni bazana amanyala wabo unyamazi ba ubani hleli unenkwenkwe ubani uneboyfriend unegirlfriend ubani unento bayazana kunethenji apha ebandleni that is why ke ngokuzafuneka uphume kwi-comfort zone sivumeni izono khona ukuze ninyangeke abazalwane bomnikane kumathandazo uncama bakhale uyayazi esikhathini mhleli bathe qineni yabona le dust lapha phansi dayiba
le dust le hayi ba le dust manje ntutha abazalwane bani nothele ekhaya ijabana fake 80 fake ntonto bathutha ngemoto yobusela sifumeni ke bazalwane into isono kuze nenyanga nganye imini ke ngifundisa abazalwane Eastern Cape Parkla Branch ndithi bazalwane ningahlali nigcine izinto ezinzima nihleli nazo apha phakathi lento iyamnceda umzala phasithi ba umzala usindiswa uba usigadla lapha elalini besaziwa uyayithatha nje into yakhe emveni kwathi uzawudenza ntoni umuntu oyiya qoma kunoma ndife ngelo iphula athathe ikabe hashi ba usigadla ngapha ya ayikabela phela ahlatshelizwe aphenduke akhonze nathi lenkabe hashi yaziwa lenkabe hashi uba inkabe hashi kabani nathi ikhule kwapha ecaweni sibile simanzi thina sithi ungcwele simanzi umnikazi wehashi uthi lihashi lamelia noma ngathini lihashi yami noma singakunika imayiki sikuthandazise wena kunento ezikucalela phansi sifumeni zona bazalwane ukuze ninyangeke kuyathethwa ngomlomo kuyathethwa uyicela uba moyingcwele hey andenzaka kakuhle ngilungise impilo yami ngilento ndiyo nje ndazika uhle ukutheni sifumeni khona uze nithi inyange ayenze lo munye umuntu lento enzelwa abantu wena yebo mama nisuku ndiphuma bedle hlelo makajeje sibake sangena apha ekamereni ukhala inqindi pha emva kokuba nifike ecaweni nifayo ne andikona into lapha ngaphakathi ethi man yini monakali yini mina umoya onjani lozawutyala apha ecaweni ngawutyala umoya ombi ebantwini bakaThixo kawuyithethe lento kuba umzayiya ikhona ingxaki manje phandle kawundithandazise tatam sinengxaki pha lonto leyo ayikwenza ube ngumzalwane week tuzenza strong awuthetha kuba umzayiya indoda enkulu enkonza namani ixele bamzayiya ndiyehluleka apha bawunikani khona ingxaki ndinale ngxaki kawundithandazise emkhonzi kaThixo khona ukuze uthi bazalwane ndinyangeke hayi abantu abazenza strong ngiyakhana lanto uthi noma sowukhonza uthi sowuconnecting uyile phezulu umuntu onjalo busuke kungena umuntu okwaziyo phanya ayibona kabalekazi ya ebona angene phanya umuntu ophethe amahlazo wakho usathi we magnify your name 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 we magnify your name. Siyasikeleleka thina sithi yazi yadumisa lento. Wadumisa nomba kuthi gulu kuthi inkwenkwe panya. Uthi gulu kuthi uphethe amahlazo wakho namanyala wakho ewazi. Thixo uyaqoka noma utawuqineka kangakanani. Sawubona ngawo abantu utshona phansi. Ungena umuntu okwaziyo uphethe ifile lakho trade ke ngoba uyaqoka noma utawuqineka kangakanani uyasiqinela thina kodwa lo angena uthi itshofu uthi emahlweni Thixo uyaqoka uzawuthona phansi umagnify wakho yonke uzawuhla kuba unezinto kuwe
kodwa noma ngena bani man uthi ngoba ukhululekile uthi kuvuka incwadi yamaKorinte chapter number 5 verse number 17 ethi ubani uKristu Yesu uzisidala esitsha uthatha umuntu ohlambulukileyo oyaziyo idlule kulenda zivumele kona namathi cela izo mama ni motivate apa ku TikTok mama ni thende apa ku TikTok hawu avuma isono ngavuma isono ngeke konsenza ngiyayewa le ngekho hawu ngiyo uyasiboka unezinto ezincedileyo man ngibona ngijamela kakhulu bomzayini ne 4 years ngosiyama sibabili Chama kwa mzee yake. Yule jamani nibaleke lapha kwemaxesha manje. Fike ngithethe naye thethe. Nawo ngiyimini umuntu uthi bayani balisela ba dibana nobani lapha ezantsi. Uthi hayi kumonakala ba angayazi into ethile wena uba angayazi into ethile sike ndiyihleke. Amen. Kuba kaloku ndasivula isifuba sami umzayiya naye wasivula isifuba. Sisihamba si free man. Hayi waba nomuntu oqonda ba uthi ngisahamba bathi khakha komncancane. Dine njani man ufihla ntoni mama noguva katsotsi sivumeni bazalwa izono khona ukuze ninyangeke malibonke igama lenkosi kunantu ukuthi bakathi ngayazi le minto hayi kusuku imali uqine lenyaleni uvile kuthiwa kubonekiso imali ezalayo kumzalwa yiyeke awuthine ibusiness yami le abantwana bayaphela abantu loxesha kuwo sivumeni zonke khona kuze nithi ninyangeke malibonke igama lenkosi aniniyeke abantu abathi kuma siyambeni sikodukele kodwa ke into endime nguyo lento uthi wena kwawuze iyona ngazikho ibhekise ndawo ubhekise ndawo asenze nginike nomuntu futhi thina sithi hayi izono zivunywa kuba unikani izono zivunywa kumonakala izono zivunywa kunikani njengoba sikushumayeza njengokushumayezela uba isazela sakho sikuxelele straight uba man bake ndicela ukuthandaziswa ngalento sizokudirecta sidabona hayi izono zivunywa kuba na wena amen ya wena wenzela wena balento man balo igama lenkosi ukuba wona bangena bendini ndifike mangifika hapa ndizangena nje ndibuya ndifike ndihlale count ithathe inyawo ngibeke phezulu benqoma ndazikhupha kwaJoshua Donge back door Uyenkonzweni mandidinwe kamandi fike ndithi fohlo kamandi ekhawushini yami ndizithi nyawo aphuma ngobhodo wesithoshi Ebazalwane into ezincinci ezibamba azalwane bangakhulu bambe pha uSathane adaka lo wena owami ngento encane nje kondenze njani ke ngoba ngiyandazi ibe so amen wena nomashiti nenqwaba yamashiti waphuma nawo kwaEdgars sewabeka iba tawagoduza lamashiti waphuma nawo kwaEdgars enye wayiba nje inkomba lena zayisenkonzweni le Thixo ndonikela ngaye eqawuna hey noma sowunikele ngase ixelele ba yebazana la pulpit enaninika yona bana yini la pulpit hayi that's why lithi nikuze ninyange thethe ngomlomo wakho hayi mzala suzuthi hayi bazalane la pulpit isike la pulpit kwacaba sinesela lapha ecaweni njengoba neseli ngasayibona akasaba nendlela yasaba nendlela ba hayi mntana inkosi ayike ngacaba kunjalo ke masibone iceba sithi inkonzo izama epulpiti hayi le Ngeke abantwana bakaThixo xa sizawuhlala nezinto ngeke bawunikani ngeke tata ngeke futhi ngeke bakhula abazalwane zivumeni zona ukuze nithi ninyangeke amen ya ukuyivile ukuthi hayi azavunywa zona ndiyaxalela mnathi visi vuma kuwe futhi uzendlala ekuthini ngiyabona masithi basithandaza lemithandazo ngokuyithandaza amen
nemithandazo ngiyathanda kodwa ngawuphawa kawuthandaze lo mthandazo uthi mawuzwa sizayile emthandazweni ndima pheca kwamgebe kanti umgebe undima pheca kuba usigahle ndima pheca kwamgebe ngimvesibika pheca kwam uyandazi waqhibile amantombazana bawo ndincede uyandazi amantombazana ndiwazi futhi ndaku aphika nosecawa kuba uthandazo pheca avulame nomhlobo lomzamo ya nemithandazo kufuneka that's why isithi uYesu kufuneka ungene eqhaga uvala uqhaga phana nxa uvala uqhaga awushingeni Ngona ngenza ndimeka kwawusithi sithandaza nalobe ndimithisile lenyanga ephelile ndimphikile Nkosi uyandazi ngeke ngawuvula amehlo ufuna izona umsoswana hayi umsoswana mfana wami uyabona ke ngoku hey bantwana bakaThixo maliyithethe mali lento asinayibaleki into babantwana bakaThixo basenabo abantu bokuthetha abathethi ngoba abanabo abantu bokuthetha bazalwane amen ya enye indoda mina nendikhonza nayo bendifuna isiqibile osiyami first day iyo ndaba endikhonza nayo abemfuleni ngexesha leminyaka yabe yanibalisela ethe ithathe umonakala akhonti namandla njengale nkonzo yenhlambulo yandinceda for iminyaka emininzi ndiqomba hamba nenkonzo mhlawumbe ndiqomba uthi ke ngokundathi ndingahamba kwenye inkonzo ndabambe linye ixhego phaya emsebenzini kunemali esiyibileyo ndingayabelwa le mali ndabambe linye ixhego sisiye emthandazweni bathatha ndinengxaki mama khona imali enjengale iphume ngemistake enkomphaya ndayinikwa nami ndayithatha because aloko abantu abasiyithatha sebena ngoku le mali lena anokwazi manje ndenze njani alo tata ayibambe kanjani bamba njalo naye baba bayicaweni xa befika ecaweni aphakama weza ngaphambili ubamve savula umlomo namhlanje sawubamba amasela sawubamba amasela namhlanje sibamba amasela ulethoyo leli persela uthethwa nada bebi imali zekhampani ngibazokhonza nathi amasela uthi wanqungele ngoba yanqungela lo tata umbambe ephe emxelele yalo man abantu abasala ngokuthetha bawuzayini ngiyabonga igama lenkosi ngokuza uba ngiyasinde ngeqomba manje make ndithethe andithembi indoda phecaweni angisathembi umuntu because abantu abasathemba kalanga but basalwa nelizwi elifuna ukwenziwa Mawunikane mani ikhona ingxaki tata yazi ba ikhona iphutheleke lenzeka ya bazalwane mina bayikhuzeni nabo manje basesithanda yazi bawunikane bayicaweni yakona yendehlela mina apha emfuleni yandilimaza sendilapha endlini akhali nyembezi mani ngingene njani lo mgibe ngabe sendizwapha phakathi apho mama endlini ndochawa nathatha imoto amaba naye ehlaba wafika kwaba uphuzu nani bawuphuzu mani ikhona ingxaki mani uthi wenzeke ntoni umntakamona kanti mani kukho abantwana apha ekhosini bebefuna ukwenza security ikhosi ye-security khona abantwana abaninzi abalapha enkonzweni abayenzileyo le khosi ye-security kunendawo lapha emfuleni emanye ndibasakuyo nawo wayehlala pha endlini bayaphangela abanye banemisebenzi ndayibasapha xa befikayo pha bafike baprintwe imaterial yonke imaterial zoyi6 zoyi3 zakhosi banikwe abhatale kuthiwa ahamba ngokuyofunda uphendule ubuye asisenayo iclass ahambe nematerial ndikhumula kakuhle mama benceda abantu abasezwe becela utata umnuka lo abancedise babhale baze bazifumane certificates amen nawo bafika nenye igroup nayo ndayidudula ndayisapha xa ndifikayo pha kwathiwa bhatalani babhatala abantwana xa begqiba ubhatala akwaphuma material
Ndabuza ba iphi le material baqala ukuyinika. Wathi hayi material sayikhuphi man. Kwawulandela icertificate. Ndilenza ngothenga certificate apha. Kalo benitheni nemathi kuphani wathi oba ndifuna material ke nize ndibuye ngosuku oluthile nizoyithatha. Sawa. Tekusuka apho kwasofonyela kwathi akho material kwafonyela umbangalo. Wasufonyela kwathi akho material nizayifumana apha nofumana icertificate qhani. Usuka apho yasiyathola lo manje avale ikhampani abalekwa nemali yabantwana. Bemka. Bendothengisa abantwana i-qualifications. Ngene njani mani lo mgibe? Maliboneka. Yalimaza lo nto emdala. No ungathandaza ulili inyama imila lo nto ngomqobo wena. Zivumeni ke bazalwane zona ukuze nithi na. Zendiluqa lilu. Umuntu kondisayo. Uve nae zende shuge nenezwe tubegezela tubegezela